Eu vou orar, mas melhor do que a oração que eu vou fazer é a pessoa tomar a decisão de obedecer. A obediência é melhor do que a oração. Porque se eu oro e não obedeço, não adianta nada. Tá bom? A oração é bom, mas a obediência é melhor. Tem muito que blamer, bom dia, tem muito que blamer Satan, tem muito que blamer l'autre monde. Mais en réalité, la vie nous c'est une conséquence sur chaque décision nous prend. Comprenez ça? Si moi décider de façon errée, ma récolter de façon errée tout. Si moi décider de prendre une décision de façon correcte, d'après Dieu, bon Dieu, c'est tout ça qui est écrit dans la Bible, ma récolter de façon correcte tout. Comprenez ça? Nuestro Señor Jesucristo quiere decir que debemos observar cada decisión que hacemos. Cada decisión. Debemos hacer una elección, porque si elegirmos hacer solo lo que es bueno a los ojos de nuestro Señor Jesucristo, vamos a conseguir